kum asang za asim sung hi Jerusalem temple mau hi ta san na khang lui thusim le thil kidang ho munpi lai ta khanin ading jing in hi hichimun hi Jews ho a hin Christian ho a hin chele Muslim ho a hiwin abonun azabol cheun hichimun thiangmun hin banoi pumpia scholar hole mun chomchoma chilewa le a hetabang mun thiangmun ho khulle mi ho tampi lung ha ta in a hin lakin in hi leisi na hin mun kidang ta zong le hichi sum eng banga engsel dome of the rock kiti in noilama hin ipi thil kidang kisel gu dem ti hi mi zo sin aboi pi le a het num pen cho hi hichi golden dome in noilama indan sungnung kisel gu ho a hin leiko lampi kisim ho a hin asunglanga thillui ima kivei ho hin Bible thu to ki sunjo si ho adi mong a hi ti approve na ding hin tem ti jong hi do na khat cha hi tunai cha thilmu do hole khang thu sima anariko do thil ho hin wanoi le sina mun kidang le kinil namun pena ki sei hi chi golden dome noilam thu ho hi het thim na e hin ki tho video jong ta sanau me hi aban ichim sangun channel subscribe nai lo hon subscribe ne hin bol pa pi divin ka hin tim ki ve subscribe bol man hi free a hin la channel hi ha ta ki tho pia hung pangding hi temple maung ki ti hi Bible sunga Moria ahilole Moraya mul tia ki he chu ahin mul mai hilauti na hi aji chu Genesis bungsom ni le ni chang ni na pathinin Abraham koma anaseile anathupi namun nangai lutta na chapa chang khat se Isaac chu puin lang Moria gama chin keiman kahin kopi ding mul sang khat pen sunga ama chu kumgo thil tu dingin gatu do tan ati namun chu hi Jews ho tradition in jong hichimun hi Moria mul chu hi atin second chronicle bungthum chang khatna ki sei Solomon lengpan pathin inding temple masapen anasa na chu hi ati wene hi hichilai mun hi golui lai pe akon pathin ki hona bulpi khat a hi tain phat khalaya temple sunga pathin ama ta ana namun pathin adinga pumgo thiltu za chumchum le thilnam tui za chumchum anaki tu do namun Jesu ama ta injong hichi muna hi thu anahila anataw namun hiya hi ahile tu phana hin wang hichi dome of the rock kiti in hi hichimun ta ajana ki sim do tain 7th century AD ki chai kun lama Umayyad Caliphate kitipan anasa hi in hichi golden dome hin song thing ta khat akhu khuma hi in hichi chu Hebrew a Hasitia akiti na hi Hebrew tradition in ahil khat chahile hichi sung hi pathin ho in thing ki sa na le athil sim ho zo si la azong alai ta a ahi atin ahile hichi sung nui kit a chule akom avela chu ipimong kin ham ti hi mi zo si mit la pen le a het nom pen cha hikin ni hi kum aza asim sung hi archaeologist hon hichi temple maungmun akhut uba akhul diu hi nasata in ga ana akine apumpia ama acha he jing wang hi di lo hi hole bi lam ahin political lama ahin kina akibawna by lamcha asu jing theije in hichi golden dome noi mun khulna nei theiding phalna ki pi hi mi hlom cha bo anahi a hi ahin la golluila ya thil anaki ji do hole amitta namu mi ho akun ki het dan le amun apang vel neu cha alai do wa akhul do nawa kunin achi sa phatlaya bible anaki seile ki mu thil ho to ki tu na ne ya proof na ding them khat anamu do panu na hi 1800s kum live la chun explorer ga he theidinga Charles Warren le Charles Wilson teni chu Ottoman gam vai pu ho in hichimun leinoi lam chu akhul thei hon na ding ti in ki kha ta in phalna ana piu na hi hiti chun khaw ho le police kiti thilgi le lin ta ho bailam cha a heile na theiding man cha ho le candle light ho mangchan hichi temple maung noi lama leiku kisel gu ho le tui ima ki koina teng ho a hi in indan kisim ho ahi in a na chi uchu mapping anabolun hi athil mu do ho chu phate chan akiji do in bible a ki mule kisun temple akhat na le ani na thu ho to ahin gol to na hi hichimuna athil mu do ho la a lunglut pen khat chahile atung lama kitung leiko Warren Saf kiti chu ahi in hichi a temple leiko dang ho to jong akizo mat kinin masanglaya levi mi te hon tempula kinthing abol tingole anaman jiu hidingin ata sana na hi hichi ho hi akimo sim sima hi puin a design a hi in akiman na hi in a dan ho mong hi lengte khatna bungup le Ezekiel bungsom li chang som li le ni na ki sei banga ho ki sima hi hichi dome of the rock
alai lung lam pe na chun masang laya ko na ana sung alui mong khat aumin hechi sung chu hechi golden dome ki sa ana a foundation stone hidinga agin mo hi hechi sung pino ya chun asa a mong sung ko khat aum kinin hechi chu lhagau ho namun ti injong a ko na hi hechi dan sung chu fit gup tabangin aganim thasu kinin apo achun ajin jina kiji azem kisim tabang anei kinin hi hechi dan sung hi atem pula dinga a in dan sung nung kitipen chu a hi khajing dem a hi lole pathin thingkung ki koina in dan sung nung pen chu a hi khajing dem ti hi agyal danule ata sandan hozong ana seyo na hi azi di ta wang chu koi machan a hepu in a hin la bible a kon ki mu ho hin akilona i chan ham anei na hi lengte khatna bung gi chang gup na chun Solomon pathin in thing sa achun thiam pu hon pathin thingkung thing a hin pu lutwa a in sungdan nunung pen mun thing laya a koi dan ki sei a ki mui na hi hechi mun thing mun pen ki ti na hi ga amit mu jeng theina akun ki sel gu a kum khat sunga hi thiam pu chung nung chu khat ve se galu ji hi chi jong chu pathin ko ma asu hil naw thu pha choina anei ting le bo galu thei be ba hi leise na mun thing pen a hi tia ki sei na mun noi lama hi chi a ki sel gu sung ko khat ga hi mihim sim hilawa ama chama ga hidin jong ta sanam be pun hi chi hi bible a ki sei thil ho adi mong nai ti het na le nam det na lin ta khat hi kina hi chuti lo in jong masang laya ko na anaki ji do muslim writer al-Tabari le al-Muqaddasi te ni hinjong Solomon temple ki samasa ahilo le a temple ni na pha laya kisun hidinga ata san hon thu kisun ho amu hondan ale khabu hona chan ana sei hone nahi archaeologist on bible thulun lui laya pathin in thing ki sa anamun le tu khanga ki mu hi che temple maung mun hi bible a akisut dan to kitu himong ding ham ti hi hul tu ding ti in kumso ta hen boi pi taw nahi Ezekiel bung somli na akhun Ezekiel thim gawen hichi khunung le pathin in thing athum channa that temple hong ki sa ding dan hoi ta in anasei na hi hichi golden dome a hilole dome of the rock kiti in pi noilam a area let dan a size ima ho abon chan ki hesu na hi zongle tu a ki het do namun le a let dan ho hi iga avet ka a hi le bible a ki sei agong le a let anyaw dan ho chuto ki ba ana anei na hi aha ki ba na ti set kit khat cha hi le hichi alei noi lama tuilam le tui ima lu nading channel ima ki sim ho hi ai kin na hi aji chu hichi ho hi thim pu hon kin thing ho abolawa ki thlaina gan tha ki ti ho abol ting le aman cha diu hung hi ding a hi hichi Jerusalem noi lama mun ki sel gu namun hi Solomon that temple ki sa na ding chu a hi den khajeng dem ti hi scholar tampin ata sanu khat chu hi in hichi thu hi ani in akhang to tulin amin chi le jing na hi hichi dome of the rock kiti in noilam hi khod do a khol chil ding kiti hi phalna ki pi hi hanlang limit neya a khol diwa ki bol pi hi jong le akom avel dunga athil mu do ho hin jong kum asang aza masang pi a bible in eina sei pi thil ho hi adi mongi ti amu sai na hi hichi athil mu do ho adi mong nai ti vet sa na hoi pen khat cha hi le temple mau achung langkai akichaina aning lam je achun Solomon phatlaya kisim sung chunga thil kisim khat amudo na hi hichi sung chu lin ta hi in phate cha kitan tu sela asung mong jong chu lui mong a hi ta in hichi chun mi tampin hichi chu Solomon temple mong kisa ana a foundation sung ho hin te tia he ta sano hi alei ko a thil ki ji adang ki mudo kit khat cha hi le hichi western wall kitina kom lama chun aum kinin Nehemiah bungsom lakhat le First Chronicle bungsom ni le li na a ki sei Solomon temple ani veina ki sa lai phan a thimpu na tonga anapang in sungmi te ho thu ki ji khat mu do a hi kin ne hi hi cho zo si hin Jerusalem thu Bible a ki sun le a temple le amun amul ki sei thu ho hi thu sim mai hilo adi mong a hi ti a phochin kin ne hi Jong le akidan nakit mama khat cha hi le hichi dome of the rock kiti le eastern wall chule golden gate hichi ho cheng aki gol tu dan ho hi a hi in Ezekiel bungsom li le li chang som le thum na aki mu bangin hichi golden gate a hi ni khat le mesia chu hung lut kit ding a hi technology lam hi akhang to mama ta in hichi chun hol gil na nei mi phabem ho hin hichi mun ho hi khut do tholo in non invasive method mangin leinoi lam chu khulna anei jingun hichi temple mau noi lama hi ipi mong hiding ham ti hi abona het do ding atu mun hi ground penetrating radar infrared imaging le digital media link ho hi amangun holgil na nei mi ho chun mi himit mai maya mu pha alo thil tampi amu do na hi
hichi athil khol naw report ho akuna chun hichi dom nuilama in sungdan kiselgu ho chun masanga temple ani kisa anamun le akisa adan ima ho ki ba ana anei dan amudo unahi hichimun abon a khul nading phalna ahin pi diu anga jing layo ahin hizong le tu chana athil mudo ho le athil he do ho jong hin bible a thu ki seile kichun ho hi adi mong ahinai ti hi aphachin ta in Jerusalem hi pathin ho in thing hi che temple hi an mong a hi in akisu sit na anung ho le akisu si hai a remain ho hi hichi golden dome kiti in noilama hi tampi te ding hi ti hi ha tain ata son na hi azat chom le alam chom in do na simu hen lang adi lo na ding hol jong lew hichimuna tu chana athilmu do ho hi adi mong nai ti apachin khanin apang jingin hi hagai bung ni changkun a chun pathinin anukha a hichi pathin in lopi na ding hi masanga alopi na masa sanga cho nasaja ding a hi tin pakai pathinin asaye akitin hi Bible ta san hodin hichi temple mau hi songpi le khanglui thisim namai mai a hi puin hichimun hi lagaw thisei namun kitip namun le khonunga kitip na hinsu bulit namun hiding a hi hichi dom noilama thil ki mudo thu ho ahin izanin lungial ki ba lo na le ngaidan ki ba lo na hen lang kinil ki ba na tam jong le hichi ho hi pathin thusei ho zo si hi adi mong a hinai ti gel do tha kit nain apangin a hi akitip na ho a haimil ngai pun pathinin a hlen do hichi mul hi ni khat le ama kin thing bol na a ama ho namun thuta le chamna namun hung hi ki tho ding hi Bible ta kito a thu ki sei ho hi adi lo jong the ta san le ngai dan ki ba alo ji a jong kinil ki ba na hung ping do the a hi in miching mithim ho thil khol do thu ho iseu a hi in ke ma he aphung do to abo hung pang ka hi in hi je chun ala dan in thep dio ngai e tu ne ding in hi chan chu in tin video kina ki mukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.